Pakchadempum Uibamar Uipaukara update Tauxari. India government fake IT job scam gi victim sing rescue Taugre. India government Myanmar, Laos, Amadi, Cambodia dagi fake IT job scam victim wherever India masa sing rescue Taugre and official report Amagi Matungina Fongdole. Indian government informed Taukiba update report Amada Haribadi, Makwena worker Sama Contra rescue Taugre. Makwena thabak pigani hana thazalaga pokiba India masa singa du fajinda thambagi rescue taunabagi wapam phongdokpa laikhrabane. India ki Ministry of External Affairs ki maikidagi phongdokiba wapam amada India ki naha oriba miyosingba mapal leba ki miyosingda thabak pigani hana namthak tawbagi thawngsingda section hanabagi wapam khanganba laikhrabane. Myanmar gi Mayawadi area da international omfobo Niam kai pamong abada phajinda thamgi abc Ministry of External Affairs ki maikidagi confirm tawkhrabane. Myanmar gi Mayawadi area asi juntan natragana Myanmar government assassin tawba mafam nate MEA gi spokesperson Arindam Baksin so Myanmar Laos amadi Cambodia dagi Indian sama kontra arrest ko dawgre makatarakwa atopa pauda US military threat dagi ngak thokna ba North Korean missile test pangthok pani kangan gre US military gi threat ngak thokna bagi damakta North Korean missile test pangthok pani ana North Korea gi maikay dagi phongthok gre North Korea ki civil aviation ki spokesperson aikiba wafambo state media KCNN paladun aikipada aikone sathariba missile test asi normal ne US ki threat gi ngak thokna ba amadi lamdam asida santi amasung tangdu laithawa phibam amala henna bagi damakta tangai fadana missile changing sing adu pangthok libane North Korea na pangthok liba missile changing asina civil aviation yimthang nava leba kamadi region asigi safety da karigumba mong amtada akiba piba laite International Civil Aviation Organization Council of North Korea na launch tawkibagi thawng ado condemn tawkraba matung tarapda paukhum piradana wafam asi North Korea na phangdorakibane North Korea ki Defense Ministry na housik leiriba phibam asi kiningai oire haire US amadi South Korea na nuclear power US aircraft carrier USS Ronald Reagan jauna military exercise pangtoklibane United States amasung South Korea na irainamita joint maritime exercise pangtokre North Korea na bombing drill ama pangthokiba matung tarakpada South Korea ki fighter jet paisalakiba amatong nongma US amadi South Korea na joint military exercise pangthokba hokibani North Korea na Japan na missile craft na changyang pangthokiba matung tarakpada US ki maikidagi North Korea ki matakta anawa sanction kya ama thamjalagani ala lawthokrabani hokiba sahi anirong ki matam asida North Korea na missile changyang pangthokibagi thawtok laikhrabani Sagol sinamita North Korea na ballistic missile ani kapto na sangyang tawke masigi mamang leba pupon mita North Korea na Japan la na missile changyang pangthokibadagi US na UN Security Council ki emergency meeting kaukibani haire sangjapam lawna na pohona ba mi masing yawkhalakpadagi New York da emergency lawthokre New York City da laifam safam thiduna sangjapam lawna na pohona riba miyosing ki masing rekoroiba mawngda hengalakpana maram oiduna CDS ki Mayor Eric Adams na emergency lawthokre US ki khathang ba border dagi masing jamlaba miyosine city adu da sangjapam lawna na bahona ragli aire hauki beirai namita executive order amai issue tawtuna city adu da sangjapam lawna na bahona ribasing aduna mayora riba humanitarian crisis ka makoina hona ribasing adu ba coordinate tawna ba madi transitory basis da humanitarian relief center sing siam ka chagat na ba city adu gi mari lena ba agency punamakta hunabi matung in direction peke State of emergency adu namit kuntrani chukna sanagani amade maduraki yana sangdo pasu yai hana executive order adu da panke Adams na sangjapam thibam yusing leptana sangsilakliba adu handle tawna ba makoi ba thabak tawba yana bagi legislation jauna emergency federal amasung state ki mateng sing sem sana na basu apel tawke sangjapam thibam yusing adu bu atai city sing da thajana bagi thabak coordinate tawna da loina emergency financial relief pangana ba made immigration reform product na baso apel tawge Adams ki matungina New York City gi shelter system singado housing chada chamagi capacity me da operate tawduna miyoi lising hum phuga mathoi yana lehelle amadi karigumba housing ki train asi maka sathapadara bade city asina asigumba miyoi lagame hena lehenba janar basin bani madu mamangda amukta design tawgidra mongda sanhanga doriba system amane Karigumba city asna miyosing asina matam changna laisin ba tarabadi atai maru eba hiram singki funding leraklaroi haina mahakna makha thana phongdoke Ningdamda da Britain da mai mamba toina thorpi yai report Karigumba European electricity importing anthan duna
hantaduna leibaga loinana Britain da gas supply madik saraktabadi sahi asegi ningtham thada British imung sing mai mambagi phibam toina mayongnarakani ana report amana warning tawre khwaidagi hena sathi ba senior da supply margin gi security hantan baga loinana customer kharadi ayuk nongtel gi matamda mai sumpham phangdaba yai ana winter outlook report na phange report adu Britain gi damakta national grid ESO electricity system operator na phonggi bane adumana fibam adumakti chapchana tholak trabasu yai ana report adun makadana phongdoke winter outlook report aduna hairi madudi ningthamtagi matamda British imung singda bai phangandaba haibasi lebak apumba asigi electricity system ge security amasung integrity gi yanglaga mathau thai hana su khana balai miam da mai supply lep ko doriva aduna thogalak ko doriba kodong chadaba sing yariba makai anthanna bagi dambak sinaba yaba strategy kya salai gane energy consultancy world logic ki analysis ki matungina mafam kya palina ne mai maman ba abasi sahi asigi ningthamtha da thokta basu yai asigamba mai supply event bagi fibamasi lakan ringai da authorities na tongan ba matang sing lokat ba ya hana supan ki thawang sing atugi manungda imung sing ki unpaid voluntary demand reduction ki apple yaure thawang asining tina communicate tawrabadi yam effective point bi yagani ana analysis aduna phangdoke gas supply ga mari leina ba tongan ba report amada British government high ki maduthe masagin producer na ka hen ba nong sing ki fibam na tokan ba ahen ba demand amade gas network ta leida ba khwadagi chawwa producer fail orpa yahna tongan ba sina rising ga mari leina ba gas ki demand tongan ba yagani Jinjiang the human right ki oiba issue amata leite aina baijing da phangdora kare Jinjiang da thoki ba wadok sing aduga human right ki thawdok ka karigamba mari amata leinate aina ngasi China gi policy bu defense tawratuna lenga ka sigi maike digi phangdora kare thawdok sigi nongma mang oidana India na Jinjiang da leiriba miam gi mioi gi hak respect tawba loinana makoi gi ningtamba piga dabani abik wapam phangdora kraba matung da baijing dage wafam asi pakhum ena pirakibani India lebakasi west na lusingba United Nations Human Rights Council ge resolution da bot pi kita baleba kamani makoi gi draft resolution atuna Jinjiang da thapok ena paikhan na bakhona bada maiti ba phangke bane kari germak Human Rights Council lagi mikal aduda New Delhi na bot pi kita bano habake maram sengdok atuna hokiba irain mete India gi Ministry of External Affairs na phangdoki bada Leba kambagi aknaba wari pamalawada mafam khara ki wena yanglaga lawrabadi maduna kaidongnukta mafam phaba oibangam loy matamakta da Jinjiang Uyghur Autonomous People singi human right po respect to bakul wena makoi da ning tamba pi kadabani abo wafam phangdora kibane tawdogi matang da mari lena balebak singi party singna piba madu yanglaga chapchaba pandam amadi mafam phaba tharo madu yanglaga thaba pangthora kani habagi asa tawri haina India gi spokesperson arindam baksina phangdora kle wafam masida China gi foreign minister gi spokesperson wadiba mauning na phangtorok pada India na embrace council gi mikal da yaukidaba adu khangjen bagalo da Ministry of External Affairs na tadorok pa cherol atu da gi sab saba khangbangam le matanga sida mauna phangtorok ki ba apamba di thoklaba issue asida Jinjiang gi tawdok asi human rights ka karikamba maram amata mari leina de madudi violate terrorism counter tawba radicalization amasung separatism ki mayokta sangsin ki ba khongjang singni ana mauna phangtok le Bana makatana haiki beda damit mangani sakna satagi pa tawdok wathok aduda Jinjiang da violent terrorism ki tawdok ama fawa thoki ba leite ana phangdora ke United Nations Humanitarian Council gi mikal na pirak pa fal aduda China ge sabjaba fere adu khangbangam kre vote ki reason aduna UNSRC gi position adu internet community da fibam chana leiba ngam kre marwena sakulak li palapak sing mikal adubo human right issue da politics tawbani ana reject tawragrabasu makoi gi pandam madudi chapchana fangbangam ki an mauna phangtorake United Nations ki Office of the High Commission of Human Rights ki matang da pirakiba report ado khangjen bagal loidana masiga mari lenda bo wafung kya phongtok laduna hai China na aran bamong da thawong sing sinatuna Uyghur da sathaki thawong sing adu crime against humanity ni ana constitution aba pikide wafam masida bajing da report adu namsinduna thamlaga western interference sing da maral chiduna China na Uyghur da mass detention tawki abdu kana janing da bapangdokre China no Uyghur da amukna mai basing tambagi frep lingkat pagal winana Jinjiang da vocational training tawbagi pak chawna network center sing hangdoki ana claim tawrakre Bangladesh leiba Hindu gi license sing da attack tawduna thugai kre masakang da aranba tawba mioi khrana Bangladesh ki Janai Ida da leiba Hindu gi license sing da attack sa thaduna license sing adogi manung da leiba laigi moti sing thugai amadi mangan takan bagi thabak sing chathakre aire
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯏꯁꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngarang irai numit ki ayukda Bangladesh ki Daudia Bales da leiba Kali Temple da leiba lai gi mortising maser kya tokna thugar magi tawdok sing thokre an authority gi maike dagi news portal oiriba pdnews24.com da phangdorakre temple asi president oiriba Sukumar Kundana Temple Committee gi myoising ka loinana news portal asda phangdorakhibani leiba kasi gi district assistant superintendent oiriba Amit Kumar Barman gi mot matung ina tawdok asigi matang da case ama launch tawduna mara leiba miyusing phaganadaba thigat pagi thabak haure huranba mi pataba mi ukharana ahingi khudong chaba lutuna hindu gi laisang sing da sangduna laigi moti sing adu thugai ekhai pagi thabak sa tharambani akaiva laigi moti sing adu temple adu dagi kilometer tangkhai muk salaga leiba lambi gi nakal da thugai dana tamramba thengnare an Amit Kumar na BD news ta phangdorakli Tholipa tawdo asi lepa khasna numit tarani sukna chatharakliba Durga Puja festival hek loirapa matung nongma konbada thokibani Tawagasi Bizia Dasmi Natragana Dasera and Kanaba Soba Hindu Kumai Asikin da Mara Leva Miyosing Atuna Fatabatabak Asi Pangtok Lambani and Espin Makatana Pongdorakre Eastern Ukraine gi Kharkiv city the bomb Makalkia Haitaduna Landakre Ukraine gi Pongtang City Am Uriba Kharkiv the Ngasi Ayu and Pada Tankat Nina bomb Makalkia Pokayantana from Adogi Lamai Dagi Wanglava Michael Sapul Sik Lep and Kanarapo Ukre Atabukuda Gueva Asi Ana Amadi Asokapangi Pauti Fangbangam Gide Pokai bagi tawdok asi Russian gan by text ataduna annex tawsin kraba Ukraine gi mafam kharada Russia lan mising adu hiana kudong thiba pibam amada bai ungrakpa yabagi otokpa leibana series naina pokai bagi tawdok adu thogalaki bani masigi mamangda Russia na Zaporizhia de misal attack ataduna apartment building ama thogai bagi tawdok da sikhiba mioi masing taramari sokrabani Kharkiv gi mayor oriba Ihor Tarikov na telegram da phongdorapda ngasi ayu anganbada pokai bagi tawdok sing adu mathang taba fange Pakai bagi tawdok city asiki medical institute wariba amade non residential building loidana atopa mafum sing da misal strike tawduna chadagiba attack namaram oidana leptana pakai bagi tawdok adu thokibani hana phangdorakle Putin na sayo lasigi mangda illegal oipamong da Ukraine ke region mari Russia gi territory da yawre hana claim tawkiba laikhrabani territory mari adugi manung chana Zaporizhia region asi Europe ki wena di khwaligi sauba nuclear power plant lairiba mapamam wairibani Lana sin marum oitan mafam adugi nuclear power plant adugi reactor sing auki bamama ang thagi shut down tawduna thamlaki bane Hazuru sen losilaba Zaporizhia gi nuclear power plant brakta laiba kani gi lanmi sin lepta lan kamna bagi thong asina UN atomic energy gi watchdog sin kubyeng yeng tun leiribani mafam adubu soidak hamdana bagi dama ngarak irain medagi hana leiramba monitoring group adugi masing double de hakana dana mafam adubu soidak hamdana yeng sinduna leirakle Maragasida Zaporizhia nuclear plant gi aroiba po link tatkre Europe ta khoidagi jawbu oriba Ukraine gi Zaporizhia nuclear power plant da leptana bomb kapsin bamarumna aroiba action power source tatkre plant asi auzik emergency diesel generator singi mapana chalairi ani United Nations nuclear watchdog na phangdokre IAEA International Atomic Energy Agency na phangdokhiba matungina kilo volt 750 ki extended line adu ngasi nongai matung pung amarum ta bada tatki haire Franasi gi reactor taruk mak shutdown tawre adubo ingthana na amade atai safety khongthang singgedamak electric makhatana darkar tare bom kapsilapagi thabak amuk hanna chatharpa asina plant asigi aroiwa action power akai bathoki bani masi yamna daiti yautaba thausilni aina IAEA gi director Chanen Rafael Gross na thadorakiba awarol amada haire Russia na sagut pa lanmi singna Bakhmut town da sangsilakpadagi Ukraine ka lanmi singa lan thengnare Russia na sagut pa separatist force na lan mahung ripa Donetsk region da leiba Bakhmut industrial town da sangsilakpadagi Ukraine ki lanmi sina akan bamong da lan thengnari ana official source ambagi matung ina phongdokle Bakhmut town asi yugi photo puthok liba amadi masaki mining leira phom mafam ne Donetsk ki capital Kiev tamna samnari pambar boiba lambi amachu wairibane kari humba Russia na region asi apukan loksen phangam labadi madu asobu mai pakpa ma oigedori bane haujisu otra doga bezel ya dolina amadi Zai se phoni sing ba mafam sing da bom kapsilapgi thawk sing thengnai harba bele sing amadi town sing pro Russian separatist sing gi makota takhiba yabagi phibam da leiba Ukrainian artillery commander amada phongtorakhibada Ukraine gi lami sina Bakhmut ta akan bambong dalan thengnari maramdi masi yamna maruiba mafam ama oire Aji ekoi gi maruiba tabakdi Russia gi lami de pro Russian separatist sing da leiba military gi powering position su thugana bwana bane
यूक्रेन की लानमी सिंह पेट्रोलिंग चलिबा असदा बाफमुट की लंबी सोरोक सिंह इताक ताकले लोइनना अहुब मकोर क्या ताब फांगे यूक्रेन की अतोप लंबी निको लाइकवा अमना फोंदो की बदा यूक्रेन की अतोप लानमी निको लाइकवा अमना फोंदो की बदा रूसिया पाकमुट ताउन मकोई की शक्ति पुनमक्सिन नबगी दमक्ता थमजिलगले मसदा आर्टिलरी एयर फोर अमदे हेलीकॉप्टर न सिंह सिनदुना अकोई की पोजिशन दा अटैक तौरी अन निको लाइन हाइरे हंदगी मतम खरा असि द यूक्रेन की लानमी सिंह रूसिया की लानमी सिंह बो लेबाक असि खाथंग प नोबोक थंग सरुक ताकथोक पंगम खरबनी हाइरे अनोब खुदन बगी अटैक यूक्रेन ने स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अनि समंगरोम अमुक अन लौसिले यूक्रेन प्रेसिडेंट यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इराई नुमित हाइखरे हौगिबा थागी अथेंगबदगी हौगिबा खुदन बगी अटैक अमदा रूसिया दगी स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अनि समंगरोम की लम यूक्रेन फोर्स ना अमुक अन लौसिले साइगोला सिखत द एकोई की लानमिसन लुहांग रीजन द सेटलमेंट तरुक जाउना कुनगमापन अमसोंग एकोई की लेबाकी नोंपोक द स्क्वायर किलोमीटर चट्रेट उम्बदर तरुक की टेरिटोरी लेफरेट तौग्रे अन जेलेंस्की न हाइखे मासगे अटैक ऑपरेशन असि औबदगी हानन पुन्ना एकोई की लम स्क्वायर किलोमीटर लेसिंगनी समरी कुंट्रागा मरी अमसोंग सेटलमेंट मरफुदरा तरुक लेफरेट तौग्रे अन सोशल मीडिया दा थादोलकीबा माकी नुमित खुदिंगी वांगांगबा अदुदा माकना माका ताखे यूक्रेन हंतक नुमित खरनी असदा अबो नोंपोक थंगबा कार्किव रीजन द अमुक अमसुंग खादसु खेरसोन मनाक रूसिया की कोर्जी मकाद लेबा सिटी अमा लौसिनब असौबा अनिसुब लानगे खोंजंग अमा चांगसिनखे अहन बखुटन बगी अटैक रूसिया की लामी सिंह दगी यूक्रेन फोर्स ने स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरुक अमा न लौखी आइना जेलेंस्की ने सेप्टेम्बर मई ससिलपदा आइखे बाराकसिदा रूसिया की फोर्स ने मखोई की अहन ब खुमांग चाउसिनबा अदु फोंदोकलदन नोंपोक यूक्रेन के डोनेक्स त मखोई खोंदा फंगले हर इराइन मिता फोंदोखरे रूसिया ने साब थोंग यामना चाउना फोखाइग्रे यूक्रेन मदु अहुब खक्तनी अन वार्निंग तौखरे इंग्लिशिंग अनि तरह गमरी द रूसिया ने यूक्रेन की क्रीमिया लौसिन खरब मतुंगदा यामना मरु इबा थोंग अमा सादर रूसिया अमसुंग क्रीमिया फाउन हनकिबा अमसुंग यूक्रेन की दमक्तदी यामना तुकचब सिंबल अम ओइदना लाखिबा कार्स तोंगदा ngasi यामना चाउवा पोखाइबगी थौदोक थोखरे थौदोक अदुगी मतुंगदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की की खोंगपुन मदु अहुब खक्तनी अन वार्निंग तौखरे आरडी न्यूज की रिपोर्ट मतुंगिना ngasi अंगनबा ट्रक बेलरोड फुएल टैंक अम फोखायन दुना यामना छिना मांगादा थोके मसुंग माइखु मयाम काकतुना यामना चाउना मई चाखि आरे ट्रक बॉम्ब अटैक ओइगन अन सिंगना थौदोक अदुदा यामदाबदा मियो यहम सेखरे आरे क्रीमिया थोंग अमसुंग अहोब आइना जादब पुनमक थोगाय बताय हुरान के पुनमक यूक्रेन दा हंजिन बताय रूसिया न कुदुम चांचिले पुनमक तांथोक बताय हाइना प्रेसिडेंट जेलेंस्की की खोंबो मिखाइल पोडोल इयंग हाइके सही से की फेब्रुआरी कुनगमरी दा रूसिया ने यूक्रेन दा लंदाबा औग्रब मतुंग दे यूक्रेनियन ऑफिशियल सिन कुदम संजनबगी यामना तुकचब सिंबल ओइबा थोंग असि अटैक तौतुना थुगाइगनी हाइना तोइना थ्रेट तौके औगिबा अगस्त तादसु पोडोल इयंगना यूरोप दा खोइदगी चौबा थोंग असि हाइना यादब मोंगदा सादुना क्रीमिया दा रूसियन आर्मी की सप्लाई की मेल लंबी ओइना सिनबा मरमदा मसि थुगाइगदबनी हाइना फोंदोके इंग्लिशिंग अनि तरह गमरी द रूसिया रेफरेंडम तौरब मतुंगदा लौसिन की क्रीमिया असे रूसिया के मखुदगी अमुक मननबा यूक्रेन ना फोर्स नगनी एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमसुंग अति ऑफिशियल सिंह नसु फोंदोके पोखाइबगी तौदोगदु ngasi अयु पुंग तरुक लोम ताबदा थोकिबनी सोशल मीडिया दा थागलकिबा फोटो सिंता थोंगदु ट्रेन अमगी रेलवे कैरियर्स जामरबदा अनि मैना साकपा मसुंग माइखु यामना काखतपा ओके ट्रेन अमा थोंग लालिगेदा पोखाइबगी तौदोक अदु थोकिबनी सागनी लिना पोखाइकिबदु किलोमीटर क्यामरम थापम फफम तागे कोदगी वना करी पोखाइकिबनो हाबा खंगदोप ngamdri अतोफ फोटो खरदि मफम अनिदा मै चाकपसु ओके अतोफ फोटो खरदना रोड ब्रिज की सरुक अमा किनथरग ताबसु ओके नगलमरोम द रूसिया न्यूक्लियर लांगिदमक मीसिंग सेम सानबगी थबक हौखरे प्रेसिडेंट जेलेंस्की न्यूक्लियर खुलाई सिन्नरुप याबगी फिबम लाकपदगी रूसियन ऑफिशियल सिनमसागे खुनाई सेम सानबगी थबक हौखरे अदोबा मकोने न्यूक्लियर खुलाई सिन्ननब थौरांगति तौद्री अने यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की न फोंदोखरे कीव द लेबर प्रेसिडेंट की ऑफिस द बीबीसी की इंटरव्यू अमद जेलेंस्की न रूसिया की खुनाई सेम सानबा हौखरे मसि यामना कुदुंग थिनिंगानी हाना फोंदोके रूसिया ने न्यूक्लियर खुलाई सिन्ननब सेम साबदी तौद्री अदोबा मकोने पाउ फाउनबदि हौरे मकोने खुलाई असि सिन्नगद नतगन सिन्नरोइद्रा हाइबा खंगद्रे मसिगी मरमदा उआंगांग बफोब खुदुंग थिनिंगानी हाना खल्ली हाना जेलेंस्की न हाइगे न्यूक्लियर खुलाई सिन्नरबदी हानागी फिबम द अमुक हलक पंगमलोय रूसिया की इतिहास कक्त नतना मखोय की मचत मतौसु हानागुम ओइररोय हाबसी मखोयना खंगी हाना जेलेंस्की न हाइगे इंटरव्यू अदुदा जेलेंस्की न रूसिया की मतक तमांगचोंगना खुद थाउनना वफम औदोकी आइबा अमसु अरानबनी अन सेंगदोकी वफम अदु लाना आठा हंदोपने लाना हंदोकलब मतुंग रूसिया न मखोयगी काननप मोंगदा सिन्नबनी अन जेलेंस्की न हाइगे ngagro hongan bagi damakta kawgudavani aiba wafam adu
ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯔꯨꯁꯤयाꯒꯤ ꯊ꯭रेट ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ्रेट ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ पुतिनने न्यूक्लियर खुलाई सिन्नबदा अकीबा लेते अदुबो माना कीरिबसी माके मीसिंगने मखोय खक्तन माखपो मफम लौथोप ngमगदबनी मंगोदगी सागदी लौथोलग कनागुंबा अमदा पीबा ngमगदबनी आना जालेंस्कीना आइके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागा जरि चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमकपो अमखाना थागजरि